Nā, i te mutunga o te whakatūwheratanga o Kawara, ka timata ngā mihi tuatahi, a te hunga e tū waiwai ana ki te whare pāremata. Ko tētahi o ngā tuatahi ki te tukumihi ko Tāmati Coffee, te tangata i kāhaki i te tūru o te Waiariki i a te Ururo Flevel i kore hāhai, te ropu toranga pū Māori i roto i te whare pāremata. I kōrero tō tika tonu a Coffee i ōna wawata tōranga pū ki a ripeka timu i te rānei. Rongo pēa aku matara tāhia te kita. Kua taka ia ki te ana o ngā raiona. A te whare miere, te whare pāremata, a te whare i manaki nei i oku tūpuna o nehe o te rohe o te Waiariki. A tū mai rā. Kei te whāwhā tonu a Tāmati Coffee i tōna ao hou i te whare miere. There's a whole side of me that a lot of people don't know about. They don't know the Tāmati that went to university, that studied political science, that graduated with a degree in history and with political science too, and honours, you know. They don't understand that once upon a time I worked at the Auckland Regional Council in the iwi relations unit, you know, doing kind of regional council iwi stuff, you know. That's where my passion is. Nā Coffee a te Ururo Flevel i whakahinga i te tūru o te Waiariki, ka pana hoki i te Pāti Māori i te whare pāremata. Just this morning I was at Te Puni Kōkiri and it was quite an interesting moment, you know, because I know that he had a lot of fans, especially in the head office down here in Wellington. And I went and I presented to them and I said, look, at the end of the day, the people of the Waiariki, they voted for me. And that's it, you know. Engari, mō tēnei rā, ko ana kai tautoko te aronga nui. E te maiti koe te henengaro a Tāmati. Ona hea ki te awhi ki te tautoko. Nā hua tanga katoa e pāna ki ngā iwi katoa o te rohe a te Waiariki, mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mai make tū ki Tongariro. Koera tana wawata. Ka whakatakoto hoki ia i tana rautaki. I'm at the stage where I'm just working out what it is that I need to be doing to be able to be the best MP that I can. 3 days, they say, down here, Tuesday, Wednesday and Thursday. Write it off, because you're going to be sitting in this house doing the hard yards, and sometimes they're telling us your day starts at 8 o'clock in the morning and sometimes it'll finish at 10 o'clock at night. And I think that when our people out there that know, you know, the hard work that we're doing in here, they rest assured going, all right, well, he's doing the best possible job that he can. Kua tau a Tāmati Coffee ki te ao tōranga pū. Ripeka timu, te karere.